Hi everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasigi wari sidi Natalia Grace ki wari ni. Ado sigi Natalia Grace ki wari si amthina complicated oy ki haitare ne. Natalia ga Barnett family se moyani zigi marakta allegations kano tong na bane ba allegation tong na bane ba amana hai he said she said they said hai ba dugi allegation ne haitare. Ado kano se Natalia ga Barnett ki wari se mai gi site wari khuding mak site amamam loina lainai ado ahambada Barnett family gi site se hana lirage aduga muk Natalia gi amuk site se hana amuk lirage Barnett family se Christine Barnett haibam ne Michael Barnett ne duga moigi biological macha nupa ahum amagale ada moi se adom nupi ma adopt adum adopt tong bagi kui na dum sum thirak pa haitare ne handaida Barnett ka Christine ga sina hojikti angang ai su sawrabna we should look adi khara phajana yeng ba hawra se angang nupi masa se yok na ba khona ba na tawraga lakpane ada Christine se koi rising star amani ko ma ji speaker oina mayam gi koi kano gi matang da ngang ba duga mic ma sanu pa ahan Jacob se si je physics ki amasung math ki genius ni haitare ne duga ma je autism leiba aduduna autism laina sumaina success oiba angang ama karamaina yoglakani aina kamaina yoglai sigi genius se kain haibagi matang da mana wari ga yamna mayam gi public ki platform daga wari lidana adagi masanu paji gi matang daga book ka idana khotana yamna dugumba mayamna yamna pamba amasung wei sam thina ina karak su khun paisa nungsa su paiba imung oire 2009 gi size dagi moi se actively angang nupi macha ama yoknaba agency sing adagi di adoption kanu toknaba adoption gi center sing da pau hangba khotpa information logba khotpa hore ada 2010 da nupi ya haidi moina haina sahi tariat suba angang nupi macha amagi adoption gi yarani mai gi maming sina Natalia Grace kawi ma je Ukraine dagi ni na hai ado Natalia se September gi tang mari 2003 da Natalia very mikna haina Java kauba Ukraine ki mafam amada popane hai ma se yam thina rare oiba dwarfism ama gi laina nai habadi chaw hin da bagi mi pik bagi ama nai ado dana mai gi kitang medical complications kai kai khale ada ma po ba matung ji da mai gi mama jina mai gi paisa mai gi laying na ba amasung ma gi yok na bagi mangon da pambai laitre senthong lambi laitre haina ma ji Ukraine gi offerness amada kan torom bane pithom bane asigi matung dagi magi sumna kanda US ki mi singna adoption gi khopa la e habedagi ma se kano da America da thara se hana hujiki mana Ukraine gi offerness amada thamam mafam siga America gi hujiki adoption gi center siga moi gi pau phangna ra kanda 2008 sida ma je American family amana yo ani hana America da la ani mana America da la amatung da Dine amasung Grace Sikone hariba si matai manaw na yo moi je New Hampshire da laibade aduga 2010 da Sikone sina ma jamu adoption ge mo pithore moina kai gino maram hangbada ma jamthina disrupting oiba behavior kitang violent oi khole do dana moi angang sigi responsibility loba ngamaroi haina moina adopt toriba kano se center se sida pithome si pithome dagi ngasai gi moina sum thirapada Natalia gi kanu mathangi parents se kanano thirapada Christine ga Michael gana sumaina yengi do Christine jisu already kai ni pesanung sa pai dana khotana magi anaba kono logi Natalia gi leiraga sumoina dum laying bangam gadoba amasung madi hujik thikna adugumba motivational oiba speaker oiraga laibanina moida haire sena hujiki adoption center sina phone toraga haire se angang nupi macha chahi taret suba malai ma se asengbadi Ukraine dagi ni adoma hujik available oire adunoi 24 hour gi manungda hairo o yes or no noina no hairgadi adopa family amada pi gi doine na harapadagi Barnett ka gasai Barnett family se kano tawre ne habedi moi angang da smaina dwarfism nai kholi ka habedi da Christian gi wakan da joram be ai di moina da dumaina nu pi ama haina angang nu pi macha ama marai bak thi ma yo ga kholaga successfully moi family gam bond tawraga leibase it gonna be a very good decision ko hadi mam na mi mang da su magi hana dagi oina motivational speaker oibina khopani kaina ga khalam mai ma se khalle khanbadagi Michael mabani se Christian ga Michael ga se wari sanar kanda moina haire adodi akhoi je kamaina akhoi ma se pame adoption pame habedagi adoiragadi Florida da lao haina jigi adoption gi centers na harpadagi moina kutakta
play kan toraga flight ta chatlaga Florida da mai macha nupa ahum jisu puraga chatle moina Natalia yok pase April gi 2010 da yok pane ado hek moina formally adopt tobaga mai maming se Natalia Grace Barnett hana thole mai adoption je close adoption ne ado duna close oibnina hana kanana yo mi khola mi haibagi ado gi details su phajana pidaba adagi mai atopa kari haibu su phajana pidabida mai birth certificate hadi Ukraine dagi pirakpa mai birth certificate se si khaka mai medical record khara ga tawraga oina pirakpada adum Christian ga Michael ga su harau re dagi moina ma adoption tawbagi ne hana harau bagi phongdokpo oina moi Florida gi Disneyland kano sida Disneyland sida puraga maja bai singje koidana khotana tawdori ne adogi Disneyland da leriba Florida da leri phobudi yam thina adum nungai hai tare ne they had a very good time aduga huziki Disneyland gi halaga mayum da yauraba maji Indiana dai ne mayum Indiana sida yaura kan sida magi kano se haidi Christine ga Michael gi nightmare se adagi haurak toine Natalia sina hek Barnett ki moi ki mayum sida yaurok matam sida behavior se hanaga yam thina sweet oiba yam innocent oiba angang adumaina tawdabida kitang ma se aggressive ka oiba adagi kitang songning baga se machin ge ta khumba adagi di wa ka se kano haidare ne ngawai angang macha jahi tare chuba ngang na ngawai do wa adumaina ga ngang ba khot pa se adum hori ada moina lakpa ki numit sida kano sina Christian sina Natalia se iruza bige hena batap sida pusangiba sida Christian je lauba makhuna matari tarakpadagi kano sina Michael sina kaidawra sanu moi ni du iruza bane na barum ru changa launa re se kaidawram no na mana jensan basida kano se Christian je pakhataga mathabak ma khusain thamaga ma se pura shock toraga machin ne smai toraga ma se thong thingjela kan sida so tabe holaga leibida kano sina Michael kaidawra Christian nang na du mai toido khudum toraga kan sida mana Michael kano se Natalia je chahi tayet tani ana subani hai ado ma je pubic hair hore siniba haidi angang amana hauroi doba haidi adolescence leisabi teenager gumana hawdaba mafamda masam hawe kholena adu mai tawsida Michael sina what kaino nang hai seng baira sini mana mani ai ma iruza bai tawda ma sina kano do mai khongaw lok thokon khot kano na ngonda yam tawro me da ina mole khole nang angang ni na luzabi ge khot ke na tawro budne adu adu mai tawro me khole na taw se sidagi Michael sina mukhale or maybe magi is minor rare form of andropause kan magi kano medical condition lei base asi sina oira pasala na khalaga dagi Christian se Natalia se kanu kitang kanu torok podo mawone gi kitang attachment ji ma kitang wasle e ma na dung Natalia se ki makhanda wakhanda ma su angang la koina yo isi bo natraga na angang na tabra na tum chingna ga leire aduga Natalia ji ju anamba Christian ji da oina hatred se mangondo na loin tawdo Michael ga dagi di atop angang singa di yam phajna tum sanaba Michael ga yam thina sweetly yam wa ga ngang bo khopa aduga Christian da na khangdi baba ni se connection ma ilai leite adai no ma Christian na mai upu mai ki ka se sengbiba mai ka se mo le khole na sengba sida mai ki closet ki manungda upu ji ki manungda kanu ma lerame adi phi wei kari wei na pulak pile tawraga namjhalaga lerame ada mana angang sida ma phi je loina hapsila thamma le amor mem je na mana lokthok pasida hojiki khungau mai underwear mai amama kanu tawraga lerame ba hadi mana period tawbagi type ta I tayraga lerame adagi kano si Christian je chana haidi chingnare haidi ma se angang de natre ma je sumaina period lakpa hai se adolescence ta sanga bani magi smaina medical condition leiraga si tawdi hauna de ko na Christian jina kano da magi ngasai gi adoption gi paper se certificate se lokthoga pa study 2003 in iwa mana si bo singba oira jala na ngasai gi center ma nang sai adopt torok pose se da phone to pose da center gi phone je sung pai khalak tre mana phone phana moina hangbada su moina kaimbo kano torok tre reach out torok tre hojiki adoption center sina adagi mo Christian siga Michael ga sidi wari sana ibo ko ma kamaina tawino kholino na Michael sina so ya kano angang moi sai medical condition gi wai ni mane dum khan han haiba ada Christian sina hai se ai sunga thajade na toroga mai gi kano se dagi Natalia gi Grace kano se Natalia gi behavior si su yam thina violent oiba hingal ene hekta
kano taubi magi my siblings kai moi Barnett gi macha ahum lari se sidaga wangam gadaga managa yaning da ba yauradi noi aingonda yam har kano ai noi hatora kaina ga dugumba wahi sizana ba adagi di angang amai gi mama macha atum baje sidaga se ta kano ga managa ta sangsala ga ta saibi poka se munbi violent oibi adugumba se adum tawraga adum angang singna zu amu complain tawba Christina ngang uraga na hekta ma ID smaina angang kano tawbani I was just having fun haidi angang nga phagi pharang tawna bani khot bani I didn't mean it kana adum adu de adhaina de hekta khumakpa Natalia se Ukraine dagi madi 2008 ta US alak bani adubu English yam phajana ngangi sini English se accent amta yaudana phajana ngangi Ukrainian gi accent gamta yaude magi wa ngang bagi wahi sentence seasonable words kumba seasonable se asise way advance oisini sahi tare suba angang na ngangoi doba ahan na nganga doba wa adu mai na ngangi kholena Natalia sina Christine ga Michael gi macha nupa khoi atomba je Ethan gawe Ethan sidaga hekta mana urinate toksan ba mapan thoksan ba adagi di kai gi non hairaga Natalia na haidoi se it was funny hadi yam nokninge aina wainaga tawraga managa sauraga yu yaki ka hairaga saur sakhido yam nokninge dogi tawrine ka hekta khumakpa adai nongmana sigi mana tawrpa je 6 months ko lerakpadagi 6 months surakpadagi behavior se adum amana traga ama tawramba adumaina dum tawraga lai ma se aduga nongmana car manungda ma se phamammo hana thamamba ada masu yauge masu laken haibisda Christian nang phamammo kholamo nei kano singa nang siblings singa phamammo na hairaga mana saurine na makhong hamjalaga mai kano se mai makhong hamjambagi amang base loina makar gi kano daga window daga taisandana khotana adagi mai gi sai angang kano atum base sidagi mamai daga je loina mak taisalaga lairamdoine adagi angang jingduna hangang uraga na ekta aggressive ka oiraga aduga kano taw saiba adagi di mama se la kan Christian se la ka angang jina smai taw khole mana kano sina Christian jina Natalia nang ngaura bro nang to mai taw ido kai no khole no ka haraga na machin ga jeta khumakpi adagi di koi gi swear words ka season na machin thi koi gi kano ngangak pa haitare ne phataba wa ngangak pa kholapa aduga hekta kapsan na bi khotpi taw se Christian se saungninge but mana khali se ma ja hana degi chinnaraga mana khali se tum ai se angang ne na hairaga khoida toksinaraga ahanama adult ma la abra magi saina medical problem lai basida magi mi magi kan tong na ba support tong na ba thibage akoi se apang ba sira bra hai base ma de tum chingnaraga lai Natalia sina magi mabung jing gi kanu se soft toy gumba sana poching je hekta mai ui udringai da lauthoga sorok da hekta langthok ba adagi di mangak soft toy ga je mangak na ga loina ga mangak se loina mak thang na ga cutting na ga loina kakthataga mai kanga makha daga losala thambi adagi di amukhang na Michael jina kano sida tumaga ising thakena lakpasida mai kano stairs gi da loina mak tham trek na malai ma saina kan to bani pin man ba kano daga wall daga nap ba ma adu singa da loina mak haina on tho ga atumba jina mathak ta loina point tawraga stairs da loina mak kano thamam ba da Michael na kano net na makhong ga se soena hai mabung jinjina ga mangonda nang tawi to tawgono khotkono kaina ga sayuraga na noi tumingai da la aga nangak somde thangna le hatu ura kaina ga dumaina ga threaten tawba adoga Jacob na haibada maje kano dagi kitchen dagi thang jingje pusala mai ka da thamme ko le na mama da kano tawdoini mapa da haidone da mapa jina siki Natalia gi ka da sangaga kanga makha da yeng masida moina mangare tawba soft toy mamangap to thadalaga leramani aduga thanga kati myam makha da lerame adagi di kano sina kaure Michael sina kaure Natalia se kauraga nang kai gino smaina makha da thamami se doga nang sigi kano sinangi na kano Ethan gi khwai dagi favorite toy jina ka dogi manga tharaga thamami na kholami no nang aseng ba hayu ko on dagi kan sina Natalia sina kapaga kano daddy aina moina ingonda saina chairapani kholapani ma aina tawgono haida moina to ingonda laknai khole da ina saud na tawbani please nang kano dadi Christian dadi haigano ko mami dadi haigano mami ro saugani hana dagi ingonda su khara saungninga leibani khopani tawdagi Michael sina phare nang amuk hana tawroi hana wasa odoi di ai hairon tawdagi mana ai amuk han tawroi kholoroi na tawraga hujikna mu mai angang singda mai mabung singda mai gi hatred se amuk khara phagaraga Christian jida mu onjan bahore
ayuk ama breakfast charaga masna last hoba sida Christian jina Natalia nang charaga nang clean after yourself nang na chaba po sing do na loksalaga sing do mo do ga sing ta thama mo khola mo na haraga Christian jina phone da wari sana ba ma pa na thokyo ma se coffee im ju tha am jani ada Natalia se tumina la phamma ga le hojani do ga mana amu kano sina Christian jina changa akanda magi coffee thamamba mafam je kitang mafam amada play kan tawle me sillaga le me adoga mana coffee je chingena tawbasda manam akan ba manam me ba numbers mana kaino ni yeng bas manam ja mu hana hana mu numbers da moigi cleaning gi supply gi khogi final gi type ta ma le kap na ba ma adu du oi le me magi coffee da hapsalaga le ma ba adagi di kano sina Natalia sida Christian jina nang na asigi kano je kap na ba mai sai table da kap ta thok na je pairam brasini mana nang na ai kano na Natalia na ai ngonda nang na clean taw na hai do di da clean taw bai kapa me sini adu ga nang na ai coffee sida mu hapsali ra sini nang ai hat na ba taw ira na ha ba sida no mami ai di taw na te ai na smaina maybe ai do kano taw ni na ai gi kano high tone name bani na lamba phang da ba kap do da kano ta gi bo rangani I don't mean to do it ka taw ga ma se kap pe la gi di kano sina Christian jina Michael se kau thare makal kana mana Michael ai gi coffee sida mana si poison hapsala thamami je mare si gi kap na se poisonous oi ma khangi ni ma hapsala thamami je har kanda Natalia nang to bra khopra na mu Michael na hangba sida mana ai khangde ai di si poison ne bo khangde nang na sing ma gi kap do do mai na kap do ai di dum kap ni khop ni da ai di pit pani na table do lamba phang da do da ai na samai na wang kap do da ta gi bo rangani I didn't mean to do it kholi kaina mai hai di ai ni tong yen to mun te khote soi gi bo rangani kaina ga na hekta mai explanation je mai answer se dum leiba adagi nong mana nungdang tuminga sida Michael ga nat kano ga se Christian ga tuminga sida Michael se kanano ma leibagi du mai na ma sang mangon da song ma phangla pasani phangba se mana makeup thola ga yeng ba sida Natalia sina Christian na tumi ba sai sida lepaga thang ama moi gi kitchen knife ma pairaga kano se Christian sida yengaga pura blank face da adumai man yengaga leiba sani adagi kano sina Michael sina Natalia nang kai doi no na hai basagi thang je phat ong maning da babsangaga kai ma hai da bida ma se tumina mai ka da mu changi hai hojiti Natalia zu ki re adagi di moi sagi mai masa nupa sing de zu ki re hai di sa ga je kano ga kai sangong ga thamba juice ga thamba ga je ngap tang thamam ba je moi je pakhat le hai di kano na Natalia na poison ga haijalaga moi daga hatuk hat kani kaina ga heta kano to buni na moi da mangoi da heta thredan to buni na ki de na moi jing je moi gi glass nung kap ka tha ma je pu chale de gi Christian de zu mai gi glass ka je khoi gi thakam dai ga je amuka hena ga phengdo ga ri ki ra ga angang sing jina hai je Chris kano je Natalia je yamna kano to re mama ai khoi am ki re ma ga lei se nungdang tum ba do khoi je thong je la to me ma na ga saw ni kaina ga changa aga mu koi da thang na ga mu le la di khot la di kai na ga da gi ma di mangon da mana phata ba ma to ba ga se moi je correct to ba ga se ki re ba ri ne hai di mana ga dai na ga noi ai na ka to ge ngo tu mi ngai da kai na ga da gi na ga tu mai na nga nga da ai na tu mai to ra kai na do ba wa hai yam na phata ba wa hai se season ra ga ngang ba da gi nu pa sing angang se gi nu pa ma sa hum je phata ki re ko Natalia se adai nong ga di hiking sa toi ni na moi family se pulap hiking chat la ga Natalia sina mami sida lao na kausat mazani ada Christian sina kainu kaidano nang lao hai sibona lao hai raga buzigi fence amalera mazani fence sida Natalia sina Christian je inlay da illiba fence sida kaino hai da electric fence oilera meba kari gumba ga da soidana Christian na paraga di ma se mai jinga sidoini sigi incident ni sigi da gi Christian na hai je enough masigi angang se angang nupi aina chahi akoina chahi tare aina khan ma je natre se ma je hena he achauba ai ti ma je adult amani ma mi hat pa je kamaina hat kani khange electric fence na khangi ma thang na tauba khotpa de gi mai ngai gi period la amba kholamba du ko mayam sing de moi je convince oire Michael ga ma ga se hai Natalia se angang nate ahani aduga mana angang claim toksanaraga magi layeng magi khotpagi magi family ma lainaba honaba da akoi je apang ma sen mani ka magi da koi tool loina season bani haina moi se convince to dagi leminaba Christian hai je ai leminaba sungam maroi kano siga Natalia siga ma je hojik adult orabnina court chalaga magi dead over se onthoji aduga magi mafam ma thambi sen moi se decide tore sigi tawjungai mamang da Barnett ki family sina hana angang sigi
मागी बैग माइना हाउर माना चावरपदो मे बी खरा बैकग्राउंड फटबदगी चावरपा ओइरबसो यादुदुना मासे मेंटली खितंग प्रॉब्लम लेबनिना मेंटल की इंस्टीट्यूट अमदा मासे थम्मसे थम्मगा हाना लायेंग सेना तौबजाने अदा उजिकी लायेंग बगी थम्बसिदा बार्नेट की फैमिली सिंगजना मोइना हाइजे अखोई इचानुपी जिगी बिहेवियर जिददी अमता येंबियो खोलो मादो स्माइना यामना मागी बिहेवियर से याम थिना फरक तारे खोले खोई आइगी नुपी कीरे आइगी इचासिंग माग लेबदा कीरे खोले अमतंग येंबियो खोलोना mayam si Natalia na matam khara sigi mental institute da lai basida mayam na moi staff na ka hai je you should get some help na hai noi si angang demand re help khara da ka tai kholi my family se danger da lai re ma do hospital da inpatient oina thammo haina di manung hai di outpatient oira no adu moi do hospital adum thammaga adum layeng ase khole na ado Natalia se kano to stable di oil ko hospital doctor na hai se but moina magi age ka to riba kholiba behavior se kitang di chingnai hana doctors na amu hairpa hani nupa staff moi gi staff lam laiba nurse laiba nupa sing gi ma dana differently hani le sabina act tok do gi type taga yamna daina hekta kano act wi adagi di wa hai ga se le sabina sijina ga to ba nupa pambagi mawung daga ngang ba khopa to wi khole duna mai age se kitang chingnai hai ba gi ne ba kano sina christian jina kano sida Michael jida ai lemina ba sungam ngamaroi moina court da magi es kan to doise ai on thong na ba to doise Natalia na hospital da lai ngai gi sida moina Natalia gi birth certificate se puraga moi da moi gi local gi detective amaga tanaraga moina police da yenghalle hadi sijibo legit oibra khotbra akhoina close adoption to matam da sikhak pire eduga magi medical report amaga pire haina dwarfism nai khole haibagi na ana sai gi detective sina yengma sida mana nai sigi details loina suna yaudi fake mali khole Ukraine gi maron do su loina I kholi eduga moi gi sigi details se jam chingnai kholi sini si hai bedagi di kanu Barnett sina thajare hai o ma ide angang adult thama evil angang adult thama khoina moina yu ore angang ate evil lama yu angang gi makuta aduduga ma sina khoi family se loina hatuk tore magi kanu sina magi behavior sigi matung ina diena sahi ani adopt toraba matung da Barnett na moigi Marion County gi probate court ta chatlaga petition tawre haidi smaina Natalia se angang nate ahanni do moi mayam adogi mayam do loina evidence kali gra to ba khot pa mayam do loina mak hai do haira kanda court sina legally magi chahi je chahi makano dagi mapan dagi chahi kunithoi subane haina court na change tawre adoga magi birth certificate se 2003 da po e habidagi 1989 da on tho e moi ngasagi kanona Natalia na leramba mental hospital gi doctor do adugi haibagi wahai ne amasung mogi social service ki mi singna sula aga magi adoption toriba mafam se legit na te khote moina karai dagi la aga ma se adopt tori no kholi no haibagi che chang amata leram de sokna tagi sigi fake man ba certificate again phang de khote na haibidagi ne ba court na magi chahi je change tobri se 2012 ta Barnett na Natalia se apartment amada rent tawraga thamme moigi Lafayette haiba mafam Indiana sida adoga sahi ma moigi lease loira kan sida 2013 da ma je mu relocate tawraga mafam anoboda mu thambire adoga moina sahi magi rent piramme Christian na su mo kanogi Natalia gi social service ki moigi federal gi disability benefits se sije paisa oina khara phange paisa se magi account da adum happy kholo na hairamme sigi matungda 2013 ki summer sida Barnett na Natalia si hundo maga mai machanupa ahan Jacob se asije Ontario Canada da yam chauba prestigious oiba college amada ma se aduda oina tamulau hana invitation phangmadagi macha moi pulap moi family se Michael ne adagi di Christine ne Jacob ne manawai mai manau nupa hum ani dune tawraga moi se loina mak Canada da hongre Ukrainian gi birth record ki matung ina di ma se sahi mapani adubu hojikti anoba US court na ma se legally 23 ni na Barnett sing na ma thamamba se minor oina in abandon to banate ma di adult ne hoi magi physicality ko magi physical deformity khala lebado adu di mana saigi social gi kanogi moi gi disability gi benefit to adu piramme degi magi rent piramme so basically adult ma thamamani na kaisu kai de haina kanona su court na su du moi je Canada da kano to bada relocate to bada adum kai ma haidre mana mathanda chahi ani leiba timing se saisida nupi ma dum uba ma se mathanda hek lakpa ma phi maronga se ju imon mo laga adagi di masanga ji pha pharaga dum leiba dagi mana ju hadi angang su mali ma si bu kamai to ino kholi ne na mana jigi Natalia da approach tawraga
wari sadna khotna mana befriend tawre adagi mai wari je tabadagi usiki nupi na khanga ba hidi magi yok pa mama pa duna ma je hundu umaga chakhre je sidagi usiki mama na bisna Cynthia man sai na mai mama na bi mle sai na mana phone tawraga smaina angang ama haina lei ko angang ma sahi ma pan da suda ngai hai ado ma do mogi ma yoi ba ma pa do na hondo pirame nangam ta una gera khot gera na ado ga man sizu ziki kano se kari Cynthia man sizu mai ma cha tara lei ko ma na sum yok pa khot pa mayam adu ga mai nu pa sizu pastor ma oi moi do gi mana ki church ama da moi jina la aga Natalia se u ba sida amna nungai tare ne nungai ta da gi ma gi nga sai innocent oi ba sweet oi ba mawong sida mai nu pa and one siga aduga Cynthia man sina maze moi mayum do ina thamaga adopt tawrage hana decide tawre man family sina magi ngasai gi disability gi mai paisa do adagi 250 monthly lawe rent ta kai gino da ma do adult oina moina hai family moina adopt tawdri moi manak la hen bane aduga magi masu macha do mayam yam banina adagi mai paisa su phang banina haina magi ngasai gi kano disability gi benefit to adagi paisa se magi account la pas moina tha gi 250 se low doini ada Cynthia na haibada ma do paisa je count to busu haite hai adagi di adagi mai food stamping kaina ga food stamp ka phangi ko masaina disability labor se food stamp se kaino da atop any grocery store da chala kholaga hojiki food stamp lo mi sing da moi ba hojiki lawri ba dukan se changaga hojiki food stamp se tawraga adum free da kano tawba hom chak kai chana ba thakna ba grocery kari krak phangba adogum food stamp lai asijum kari nu khangde mai mayum na am pairaga lairame madi karai da kamaina season do do hadio amata khangde na hai Cynthia na adai ma masa mathanda chak thongba haite dai mai masa gi laundry tawba amata haijade na men's ki family sta Cynthia ga Antoine gi family sta ma se laire mai macha tra jing duga siblings jing duga laire adoga moi se dum haidi mai madu da lai tam thadana khotna tawre 2019 da Natalia sina su tawre Barnett family se su tawri je di legal court kano case sangalai se hadi dependent amabu angang amabu minor amabu hundu omaga neglect tawraga moina hundu oga chatkibani khopne haina su tawre ada moi gi trial je hore hauba sida social service ki investigation tawagi matung ina adi Natalia na claim to jama matam da chahi mapan su da ngai kholi hai hoi oiram basu ya adobo according to the court moi in sai court to da lakpa chi gi matung ina di mai new birth certificate se kado da masa matam da Barnett hoina hundo ko matam da chahi kun gani thoi surabani na ma se adult ni adoduna Barnett na moi gi side da gi kaim lande haina adumaina amuk lai adagi amu moi social service ki amana amu Natalia je angang ni khopani na hairaga hoji kanoga Christine ga Michael ga sida mu charge amung thangal e charge se moi do neglect of dependent causing bodily harm ai angang da sokpa panba adagi di neglect of dependent endangering her life angang jai mai gi life to endanger to wa mathanda apartment am thamambagi adagi angang hundu omba adagi confine tawraga thamamba kholamba adagi di conspiracy to neglect dependent hari yam moi na sai moi gi party ani ne hai tare ne sai gi social service amazina hari jina ma do adult ni hai de amazina hai jina ma adult na te han hairaga moi case mu lai adagi official oiba kano je trial je October gi 2022 da hawe ani chahi manga taruk changai investigation tawra matung da after a very long investigation sai gi hawra matung da Natalia sina Barnett se staida koira matung da face tong na doini hawuda Natalia na su mai gi side of the story mana haire ko mana claim tawre mana Natalia gi side ki story sina haire se Christine sina ma se phui sini belt na ga phui mana do maina haidi aran ba tawru ba kholu ba taw je punishment je belt na kalaga phui adagi mai gi mamita pepper spray kapi kholi mana period lak tra ka su mangonda kano taw haidi pad season o kholo nam phu da season hali kholi ga na aduga mai gi chahi je mayam da lai ta ho na chin ji nang gi chahi ji ko ni thoi ni mayam da haidab ni khol ka dab ni haina threaten tawi khole na adu mai na mu court sida moi face off tong na ba sida Natalia sina do sing do mu loi na mu haide adagi Natalia na so mu man hai se apartment na thambi ba matam da ma je fully accessible o hende sini hadi atop normal adult amana laibagi yum ba do apartment do thambirami mana spaina kitchen top to am wang bagi season ba haita ba faucet wang ba khot pa dagi kari mo mangon da ma hai je ai thanda thambirami haina
मा कनो तौबिदे हन्ना तुना मागे सु करमाइना बाथरूम से कमाइना एक्सेस तौनी बदगी चखुम कमाइन तौनी हाइबगी कइंबु खनबिदे कइंबु सेमबिरमदे कइंबु तौबिरमदे सिनी अदगी माना मोइना हाइ माइ पैसा संगे खोली हाइबसिसु मा खंगदे हाइबा मसाना अरुदुना चाक थोंबसु हैतबरिना दगी स्टोवसु लवांगबा फकदि लांबा फंगदबरिना माजे पीनट बटर चारागा अदुगा कोइगी ब्रेड गुंबा पीनट बटर चारागा मतम फना कोइना माक लई हाइ अदगी ऑटोमेटिकली ngसाइगी मोइ सिंथियागी फैमिलीस ना लौसन बिरकांदा लोइना तंबी सिनी चाक थोंबा फी सुबा कई सिमा अदगी हाइरकपनेना नतालियाना जो मो क्लेम तौरे हाइदि हुंदोकपिरबा मतुंगदा माना पाउ फाउननबा याम खोना माले हाइदि ममादो मपादोगा ना हुदकदबि हुंदोकपिरमिनो अदगी मासे ममासे नोंमा हाइदि कनोसे क्रिस्टियन जे नोंमा टीवी दा वांगांबा उबदगी माना वरी सानदोगी याम कना होनाबदा फोन गजु अमता थंबिरमदे हाइरोदना बार्नेटी फैमिलीसना कम्युनिकेशन से अमता तौरक्ते अदुगा लोइनमक डायरेक्ट अने हेता तुपल ओना कखिबदो माजे अपार्टमेंट थंबिरमे हाइरगा नंग कइदौरी खोली नंग करी वाटली खोली हाइबबु हंबिरक्तेना मा हाइ कइगुंबा मोइगसिगी मेंस फैमिलीसना लौसन बिरमददी मा अपार्टमेंट दा दुम सिरमगनेना लॉयरसिना मो नतालियादा हंगे नंगना सुमाइना थांग पाइरगा बेडरूम दा लेरमे खोलमे हाइदो नंग चुम्बरा खोटपराना अदा नतालियाना हारिजे आई सुतौ तौदे आई कदोबि तौदिनो माइगी मेडिकल कंडीशन सिना माइगी मखुत से पुलप ओइना सुमाइना पाइसनबा यादे दुगा थांग लुजु अचौबने दुना आइना पाइबा सुंगम ngमोइ थांगदो आइना मागी सिगी मागी भ्रमने अनि माना कनोजेगी माइकेलगी भ्रमने मोइना सिनेमा 2009 दा थोलकपा सिनेमा दा ऑर्फन हाइना अमा लेबने असिगी अदगी आइडिया लौथोगा मोइ ममिंग चटनबनी रोयर खंगदे आइजे ब्लेम तौनबा आइजे मेडिकल कंडीशंस पाइन लै खोले हाबदगी पामक्तबदगी हुंदोकपा यानबा होनबगी मोइना सिगी ऑर्फन हारिबा सिनेमा सिदगी आइडिया लौथोगा दुमाइना एंगोन अक्यूज तौबने हाइना हाइ नतालियाना अदगी मु नंगना सुमाइना अंगांग नोइ कनोसिंदा बार्नेट की नुपा कनोसिंदा मोइगी बॉयज अहुमदुदा सुमाइना नंग थांग नोइ तुमनिङै दा नंग समलेला हातोकनि थांग थिला हातोकनि खोकनि ना हाइदना अदुदि नंग चुम्बरा खोपरा तौबदगी नतालियाना होय मतमदुदा अंगांग लोइ ओइरी अदुदना आर्ग्यू तौवी खतनै अदुम चाइनै हाय आइजो मुमु याम सावरा कांदा वही खरा अकनबा सिजनगी मतम कइगिनोदा आइना आइबु योला हाना माना यूएस ला मतमदा ओ यूक्रेन दा लेरिङैदा वहा अकदुगुम्बा अकन से तुम अंगांग मसेन तुम सिजनै अदुदुना मोइना आइंगोंदसु यामना लक्नै आइजे पीए सि लाम फंगदे खोते काइनागा हायरगा मोइना मोइ कनु होइतारेने नतालियासगी पोट मथक्तगा हाइनागा यालगा चोंखलु कानगा तौबा खोबा दुगुम्बा तौबदा माजो साउदुना खोतना आई नोइ साउरे आइना हातोक्सनिको काइनागा अदुगुम्बा हाइबनी अदगी हेना मा अकनबा मोइ तुमिङैदा मंगक समनेला हापा खोपा आई हाइदे खोते काइना माजो दुदमु सेंदोए अदगी नतालियाना अनंबा साउबजे मा माइकेलदा होय माइकेलदो माना फोगिफ्ट तौनी अदोरगसु मागी मखुत्सु याम यावे हेदि नता कनोसिना क्रिस्टियन जिना फुबा चाइबा ओटबा हाइबदी माना सुमाइना अंगांग नुपाम चासिंगना ला कंप्लेन तौबा नत्रगना थांग नुंगा फंगबा तौरगना हेक्ता ओनझलगा नतालिया दा फुबा खोटबा तौबा खोपसे माइकेलना सुखाम खामदेना हाय अदोगी मथक्ता माना नतालियाना हाइजे मेन मॉन्स्टर से क्रिस्टियन निसिने क्रिस्टियन जिना मागी लाइक अनौबा मा ई माले अंगांग हाइदी इज इट अ चाइल्ड और ए वुमेन हाइबा मा अदुगी वरी दो फाउनबा मागी लाइक तो फाउनबो होनबदा माना होसिकी ऑर्फन हाइबा सिनेमा से सिजु रशियन गी अंगांग अमा अडॉप्ट तौरकांदा अंगांग ओइरमदबदो अदुदोगी आइडिया लौथोगा माना अदुदो आइंगोंदा पानबनी खोटबनी अदुगा मेन इविल हाइ मान हाइजा हंजन माना क्रिस्टियन ने आई फु म्याम फुई खोले अदगी मागी कांगा मखादा थांग थंबदुदी माना हाइजे अमुमु मादु खितंग अदुम खरा कय खुचु खुलाई गुमजे खरा टूल्स गुमजे खरा पामे है अदा माना थंबनी रुगा इन हेक्ट लोइनमक युमदुगी लोइनमक थांग मयाम कति मयाम इन मखा थंब नते खोतेना सिगी ट्रायल सिता अमना अमा हाय रे अमना हाय दगी क्रिस्टियन अमा हाय माइकेल ना हाय दग माइकेल क्रिस्टियन गजु सिगी मतम 2019 से मोइ सिगी कोर्ट केस सौ मतम से मोइ निजे डिवोर्स सौनखरे मोइ 2019 दा डिवोर्स सौबने हाय हाइदि अहामबा कनोना केस थारकपसिदा नतालियाना केस थारकपदगी मोइसे दुम डिवोर्स सौखर माले अदो ही सेड शी सेड आइनो अमना हाय अदो उपाय दो जूरी सिंदुना चंगा कांदा मोइना रिजल्ट से कइदा लाए हाबदा नॉट गिल्टी दा लाए माइकेल से अदुम नॉट गिल्टी ना हायरे मा कइगिनोदा मादी स्माइना कॉन्स्पिरेसी दा कमिट तौदे खोते मा नेग्लेक्ट तौदे अकॉर्डिंग टू द कोर्ट कोर्टना पीबा चहीदुगी मतुंगिनदी मादो एडल्ट अदमा मागी भरा पीरगा थम्बदा मोइ केम अरानबा नते हना जूरी दो नमु लाय साइडी नतालियाना थारकपा केस से माइकेल की साइड की हाइदी माइकेल दा चार सौरी सिंग सिदी डिसमिस तौगरे
Christian ki trial sina 2023 da schedule kan tawgadaba aduga mai ki trial sida Michael na laaga Christian ki against da testify tawgadaba ni na adu maina court kida leibane adubu ngasai gi Christian na appeal amuk tawre haidi matam duda agidi court ki matung ina court na rule tawbagi matung ina smaina angang na te na aina minor na te aina ainguna dependent oiba na te na hundo mido mado adult ni magi rent piramini magi paisa saina kanogi disability gi magi paisa da na food stamp gi loina mak aina question sela ga loina piram bangak tani adoga aina ma torture tawi khole habide ai su taw de khote na tawdagi court su pai laita dana Christian gi case tawda ba se si zo mu dismiss tawre habidi mo sagi court da chi dogi matung in na mana Natalia do hundo manena adai mo na zo sufficient evidence su phangre habidi Christina Natalia je laknai kholi mamita pepper spray tawi phui kholi tawbase amata evidence phangde Michael du zu mana tawi hairaga su madi mo ani de divorce tawraga nungsina daraga lairabanina Christina kanona Michael na haiba singdo amata court ta kano lawba yaroi proof na lawba yaroi ana su lai August ki 2023 da Natalia na mai DNA test tawgani aduga mai blood DNA test amasung blood work tawgani aduga sigi results da lakpase huzik ma se chahi kungani thoi sure sini as of August 2023 aduna haibadi Natalia se Barnett ka leminari matamda ma se chahi mapan muk sure hana adumaina results lai Dr. Phil gida mana kano tawbani Dr. Phil gida laaga mana sigi kano sa tahobani magi interview mo lawda Dr. Phil na DNA test sa tahon male sigi results sa tabs da Natalia se khongai kappe ba maze mana kappaga haidi sida sigi chi macha pipase asisina Barnett na every single lie haiba singdo asi singje loina sina proof ni moina ngangi singdo loina mak machin thi ba ngaktani ai chahi mapan su da ngai ri moi gi leina kanu lemina ba matamda adai mana so haire moina chahi 16 kano tawra machin thiraga angang amagi punsi bu manghalli moina ai sibu monster adi khoi kano tawdaba kari angang sajanaraga mi adult amana moi imung da leire khole haina aibu monster oina mayam da uhanle khole tawraga ma se mai gi nungai da singje loina mak haire man haire reality da di asing da di monster or is a moi ngaptane na Natalia na la sa haire asigi chi masasina proof tawi habidi ai se Chinthi banate ai adult nate matambada ai sumtagi angang ni angang magi punsi bu moina sumaina manghan bien phana kuina moi hujiki men's family ga lairame ma se lairamaga men's family khara hena ma hujiki choi sahi kun gum doi sura abanina men's family ga dagi moi dum yana da ba laira pa haitare ne men's families na khara strict oiba adagi ma pa mai sagi and one duna khara pastor ga oibanina khara nu point kano to gono phone gi paibe gi timing adugumba grounding adugumba tawbadagi masina Cynthia ga leminara madagi Cynthia gi mayum dagi thokraga my boyfriend Neil Kobam Gatoraga, Ziki Nicole Laka, Vincent Dipol Koba, Kapalamale, Moizu, Drophism Naba, my Manakta Legi Hai. Currently, Natalia Ze, Huzik GD, Kana Kanotori, Tamthari, Adugama, Kuama Haiwai, Oza Oiba, Hanamagi Aimne, Mazi Huzik, upcoming surgery Malay Hai, my Gimakwang, my breast is the my medical condition to give Matung in a complication of Malay with the surgery Magi Kanotori, Mazi prepare Tori, Aduma Huzik. My boyfriend Neil Ziga yam harongna lady. Adi mayam wari is a side lotion jerage, mayamna adum adi Kambiramanis, wari is a side animaki story ne Christine Dunakari Urubaino, Michael Dunakari Urubaino, Mana Muna Natalia da Adumina, Maggie Sahi Otokrise, Adimu Nataliana, Mukari the Rubino, Hybedo, Adodi Manunda, he said, she said, I do Amanama Hamanamahai, Adobu Kotki, Maggie DNA test Kimatung in a di Natalia says a himapan sui, I moiga Barnett Kalaminating. Adi mayam ay wari sinungaragadi like to view, share to view, subscribe to view, matangi wari to muktengarisiko.